Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafa Nyoso Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss nga na koli botalinga na zongi na pesu na koli na poto yo Zidane obanga to ke vendre la oki vendre la sien nga nene mabaya o bazakana Nadine Babu ba partir champagne yo ba danser zonga na yebi bon oyebi ba danser zo Chantal Bola yebi ba sernet ba Zina Bila ou ba Fifi ba Miet Chege ba danser zonga na yebi ba Karine ba Bibi Sia ba Bibi Secret yo iba danser zonga na yebi ya malonga ya bien talo ba bonga pe na ba poto baza bien yo danseuse yo kinganga kesa ya mi ya kesa yo ba danseuse ba Nadine Babu ou tu peux ba Koffi Olomide ba nene mabaya ba Kester emenea yo na yebi yo Olympio emenea ko beta na Zenith mais maka yo te yo za nganga ba tsona piste na podium pour ba tia yo en plus ne ba te mo balu afanda kono na ndako ngamo se bwetina kwani tena yo za mwasi boza mobile ne ba te catalogue no za nini yo Zidane yo obanga to sala nga statut en plus obanga nga boza complexé nanga bino nyoso na ba blanc ba ta salité bo sento ka ba sile bilamba bino nyoso ba famille taralisme bino nyoso ba do bino nyoso boza na famille ba jeune tala tu boza bino ba jeune tala jusqu'au jeune tala jusqu'au za mukolo po yo bota na jeune tala yo Zidane za mukolo zo ga niveau mun otela ka batu munoko batu na expliquer bino lelo Zidane atika mona kolo na kisasa aza déjà grand-mère moi na boti mutaso en plus Zidane zaki mwana soda nous mo saka na batata bato yo banga to koma papa na zap nga papa na na poto papa Chantal zaka na poto alia mbongo mundele sina mangaya papa Chantal a vivre na poto tata na yo soda katona simba mundu na tanga mobutu ba bomaka batu aboto la tuloko na nini na rapport ya nini oyo kwera na zigida ya faza aboto la batu biloko nyama bondo le madesu bandala ndi tidi ma so lianga madesu we tata na kendo ko lokote kendo ko kundele so kina cimetière akufa ba bete masas na lisu muyibe le kendo yiba na ba soso le panga batu kasi to yebate okasi to yebate mama ndo teka nguba na kwen boni ko Zidane miko fixe ba mama na ba famille moi passe ba ta passe yo na ketina ba abi bozata na lupango na kisasa te bino bozata na lupango te mwana no musala ba sentaka ye na age no comme na koko moko ke bozo ya mibale soko ya misatu et comme chaud ben sono mwana ke oleka na public j'ai la bouche onga boye nga ben sono mwana tikana kisasa wa boteli okoko poni ni yo za mutema bebo lingi poni koko na okona na kisasa na niveau ma kisasa za na passe mais ça koko na poto osala mwana mukolo lekinga na mukolo boto na ketina no batu Gloro Lang faut que nous lukela mwana Zidane na grâce tembo fona filmer mwana Zidane boke ndo filmer nga mwana na tika kota libala na makala ndenge ba monta ke passe faut que zolanga image na botela nga na ba page botindela nga Zidane ndo za na otinda mbona kisasa la kuna poso otinda mbona te po Gloro azana sana ba mbona na za pemena Jésus de Nias au que ndo zolanga image ya mwana na yo oya bota okoma koko mam kolo la yo Zidane le kana vidéo ko ta poudre tendenga na zali simple comme bonjour na teka rouge Chantal Boleke kwa Congo tala mbebo bo mbebo za gu ona ko fiba ona ko lia mbebo buni mo finga kata mo ba no kuna ndako lemso za na kema na ngabanda mo mba no bana linga o mbana mona nga mba no za na kema na ngabite cha ku foto ko zo moso ko ngate moso mo zelo ko mobali Zidane kanga mbanga na kufinga su nene mabaya te po nene mabaya lekio na vie yazaka danser za Kester yo danser za Kester te ba partir champagne ba Nadine Babu do baze bele ba danser zonga na yebi ba patience baza ebele
yo na danser jana mususu Solange Kifuanga asapi makolo lokola jeune itala Solange Kifuanga makolo miki lokola chargé mama na finga kai ne bo sakananga Solange Kifuanga koti nanda kunenda kusalite ko kakao tendanga bampese ne bo sakananga yo Solange Kifuanga nda kwa salite po bando kota bando olonga pa kester soit disant kota studio osala libom mo misa musique yo Solange osala lamba malonga ko sala clip tala clip ko ndeko sala ya bazebo la pozanga lamba na sangsano yo na serno mo kolo bozanga na yebino famille ba jeune tala yo Solange Kifuanga obanga tolo banini Solange keba na okeno mabe o Chantal Bola pis na okeno boye na obeto pe Solange obi ke na obeto wala petit mo obengela ngate Solange obengela ngana yebisa ngo obengela ngana tinene obengela ngana muflete calibre 12 wala petit na ngapi petit yo obengela ngana yo Solange obengela ngana star pi petit yo obengela ngana yo Solange Kifuanga mozo na sabola ote keba na okota na ba detail keba Pole zidane na okota mama papa na mama bana nga keba na okota bana bino pole so na koti bana yoko ma Chantal Bola yo so boy bi kanga na maloba mabeso na ye na lobi pole na reine rando na méchant keba zidane yo Solange Kifuanga bisa zidane keba pona obimisa ba secret na bino surtout ya yo Solange keba la bosala mama na ba sentiment bozo ebate nanush ba bionde motema na glaire pour sersi boy sera bango te nanush babi nanush motema na glaire sersi boy no pa sela ba toro nanush ndenge za so to bana poto kala nanush so to bana poto jama ku bleder amoko yo sara la bato rien poto yebi mambutu vous comprenez nanush babi motema na glaire pour sersi boy yo Solange Kifuanga keba Solange Kifuanga zange lamba nya mosala video okipataka lamba mo Solange Kifuanga keba nzote lela produit yo keba nzote linga produit lo ba lamba bloko lia balia nzote linga produit lo la nzala mais nzande na nina batu tous les journées tu yo Solange keba yo Kifuanga faux chéri yo makolomi keba luka bongo donc yo comme batu nanga na boire comme finga ba on attaquer parce que yo Solange Kifuanga yo sale fille Solange Kifuanga moi ça salité yo Solange moi ça salité okipata bana to ça salité na ndako kene una ka diamba yo zidane yo na Solange bosala ani na vie bomela ka diamba na mama zidane plus na âge na zidane no mela diamba tina âge no ko comme na métro ope na voiture to da piéton pour na mama paradis na nyoso na compenser ba carte zidane comme so mela diamba makasi ko quoi parce que pour moi on a âge na zo simba soute zidane ça passe pas na muto bo ko nyama vex nyama bebino so bo elote bo moi pa na mama no bo elote bo mi kuse bino so na ba président no ba jeune tala bo mi kuse ko ba kaneta koka bo salité neti nyama na vanda kana tina manga ya blanche kino na fi fraîcheur moi ni nyama na vanda na vex ngaza suna tana eti mama ngeso mane Chantal Bola za be tanzati ameki mondela teke po ngaza ba petit na ba soda ba zozani mondela ba chassa de kolo ba leki no bino na ba vie yo zidane za lambala suka Solange Kifuanga kanga munoko nono kendaka ngona weso sumbini ya makasi ya diambo melaka ya shit ya nyonso yo zidane kanga munoko nona ya shit yo melaka nyonso ndako comment solo nie shit ya serveur bodot OK fermez votre gueule vidée yo Solange on a sabolo bien texte Solange keba yo Solange sale attention sale fille on a 4 Égyptes na placard on a 2 pantalons on a des sous-vêtements na kota na chambre na Chantal Bola ngeso na yana ndako na lia webi na yana lia blo na ngamo na mema abi ba diamba ngamo na soma ba diamba na ngai ya makasi ya oyo mela ba di rote pona so ngana se droga nga tsaka ya tonga po bino Chantal tsaka tonga ba mela ga diamba te nga tsaka ya tonga share ya world yo ko kangote Solange Kifuanga oyebi po nga na niveau mo ba bien c'est so tsaka ya tonga biso to tant ya rouler on ezara soutien blo akala yo Solange Kifuanga na 4 Égyptes des caleçons soutien mon ndimi to zalango na mabe no kuya na bana na personne numéro chirurgien pour que ça mabele keba yo bana o 5 numéro c'est to ke 5 ans wana mbongo to ba fia passe yo zidane yo keno kata zolo no on les a mabe vous comprenez que kata zolo no mabe na za potanga kombo batina fiol bake nene mabe za na sida yo pese nene mabe sida muninga bonga na vie asomanda comme solo passe net mabe de sida bongo yo mbano sa nena ndoko na mabe tuberculose ba loba Obanga di yo na kanda na bana zo na bango ndako ba bilongo mabelo ba prise téléphone ba prise ba courant we ba finga bana nga ngala finga na muto abanda yo ba finga bana nga yo zidana ba ke yo lo ba ke ngala la mbali mona mwana nga oyebaka
imbécile ma bota bana ma belle aura ba prise les ba prise ba ndako bana donc ma belle bota na bana ma éducation tu le bana ba na besoin de passage yom kono okozota ndako mo bana ba zata éducation mwana na chambre na mbetu nem kono sala ngo ka ko fungula mbango che suki ma belle ba kangi ba scotch comme ta bandit bo masika yo imbécile nyama loba su tenti on a tena mutu na landio kizengi yo ko na coupe ya bien yo yo ko selo mo bien to ba tala Zidane si to na kaso to saka malongo to zanga to Zidane yo na mo na kablo ba sak na poto fana yede na moni longa liboso fana tindelo sac à renflant no tina na tindelo sac yo longa liboso oh non hein oh c'est comme ça on a moins cher ça on a moins cher hein on sac na 300 et quelques fana tindelo na sac yo OK Zidane po soni ata pochette ma longa zate na age wa yo mukolo iyo Solange ki fonga na kebi bino na Zidane bo keba bino mibale Zidane ngana banga ka ote natala suko ke mama o aboti mama na ngai grand-mère na nga pone ngo manke nga ba respect poza mukolo tala ma façade na nga bien tala nga bien na kokana yo bina kokana bino ba fiani nyonso boya kana ba rando na nga kokana bino ça c'est Chantal Bolangue soki ko Congo ma paradis abota mana nkona kola na kanai vrai chéri pour na ndenga mkete no reproche ate Zidane namba no bela tuberculose tena ndako ba no bota bilongo mabelo ba prise abi ba prise na ndimite ba prise o Portugal ba sala ba ndako ba tusika na ndimite ma ba américain ba no bota bilongo mabebo fingela nga bana nga bino yo Zidane za mona malongo kola na télé Zidane yipsanga ba no so ba ko des fois ko ba no so ba zolo nawo babe bebi si bana ba tsa ba na nzelande surtout ya mibala na kolinga baso alinga mosi ko kima so bakoli bana poto heureusement to na poto ba chirurgien baza ba éducateur pe baza na ba social mona mini omo bimebele kwa ngembo bake ba chema bende bazongisi Chantal Bolangue so keba Zidane do mona yela ibino vraiment keba ko ozato fona mbango finga mwana nganga na mwana nga bota mana poto Chantal Bola ma fille va avoir 16 ans le 6 donc mona na 34 ans de pouvoir dans mona 16 ans le 6 c'est anniversaire bébé ngamo mama 34 de pouvoir mwende naza soit mon trop Sandra Ndombele motema gile wagizo donc na kati vidéo ezeka na speaker yo Zidane ko finga nene te nene lekyo na vie Zidane za lote sak na biye ozo ba peke nene memela nga ba sak na kisasa Zidane na poto ko tona sak malonga tende na kisasa laisse no sak no a poto pour so soit disant na kisasa on me sak ba sak ya bien mais na poto faut tana sak mozo dégager oye dégager te sapato na ko lataka iyo ni ya manganga kin kester nganga kese Victor le son yo nganga kuso papa nga zaka viva kester angabso ko inde ro bagale giliga kisimbite yo zo na musona nganga pono kester yo nganga ti yo danser ba danser ba fifi ba zina bilaba pe ngosi ko tanga komba zina te ko tanga komba fifi te yo ba grand danser ku to lola musubiso lolo le musu to ngato na danser ideologie ba ser na biso yo sko ngona de rata yo rata après yo za mkola fifi na mkola zina yo za mikona bango na ba mietiege ya banono diamant nyonso ba danser ya banadine babu ya banene mabaya yo za mkona bango wa mikona biso to ya Sandra Mwanza ya ba Patrick Libolonia Zozani Mondele on comprend vidéo za ki mukena chiki bino ba mi na ngabo limbisa nga so bomoni nga lona na kanda pona rende rando e ku fele lo te sans été na kangeso tanga conseil na za tanga mission na za tanga mamutu donc nga na lo tout donc Zidane la Zidane kanga masoko no sumbaka nyana shiti wana kanga li soko wana o mobali no ko dobe yote ozo comprendre kanga ngolu kata di soko no ke pesa ngata ba jita balala yo na nzela po wa fo momi po yo no mobile no na ndako boza wa sexy moko moi si ndoto makasi mobile ndoto makasi ambisi no mbona bo pesa na business na badi chibera keba kolukela nga rando to doka Zidane moni yo na doki sono tanga komo pona fulo déjà po ba yeba rote ozaka nganga orchestre mo parce que fona fulo ezala mbala suka pe mbali boso tanga komo nene mabaya ezala mbala suka yebisa kamba no Solange ki fonga ama kolomikelo kwa charger la Samsung le kwa jeune talent bo sakala ngate comme yelinga ka yemba bo ba danseuse bo kende pas jeune talent botie ata poids o ile ata jeune talent idéologie moni kiso bande ko sala pas orchestre et pas ya orchestre ya Victor le son kiso bande ko sala orchestre et voyager matapoto zo ata kisi wana bo tout on a jeune talent comme on a jeune talent comme c'est ça bino bien et c'est ce que Solange qui faut ngana salité banda kota studio moi c'est ya salité comme un rouge produit comme c'est rose Solange ngabo ko saka na ngate ça c'est la reine abi Solange so meki na ko beta yo na biso dem to koto la zate moi je vais te casser ta gueule Solange comme ngako fona mbangolo batempo bando kota studio
oyemba musique moko malonga te ozaka danseuse so diso comme chanteuse yo oza nzoto comme chanteuse yo chanteuse ataka ba produit makasi bongo donc il faut not tellement comme orange comme jaune comme nayebi to comme rose Zidane yo kende ko kata zolo non ezo ma beniama oyoki bibembe na bino bokufa bino bokoka nanga te yo Zidane namoni yo keba apis na robeta yo Zidane ki grimace kinzoto makasa ne sala ka te ba grimace ko sa so kutena chanter bola lona un jour na vie na nzela ke yo sa chanter bola zo loko sa ngate Zidane t'as rien apis soko meki na ko beta yo je vais te casser ta gueule yo beko za makasa ya pala ngo ya kate Zidane roya te na ko beta yo Zidane ko na ko beta yo ndimite tanga na mama para debi force na non ba angeli ba pesa ba force tout non sala sikoni de l'accès na mbasuka pe mbali boso ofola mbangalo ba matata nga zaka na poto yo tata no soda kufa kala kwa makolia madesu na ba biscuit bando pesa ndo uta goma tata no kufa na malade madesu mama ndo teka nguba na kisasa na bangongi bata pasi yo muta pasi ofinga bato nga kama ba fi olingi sanga bato bateka banguba na kisasa ala fi mo bota no boka mwana kakokolo mwana soda mwana pasi passe l'équipe qui pas question o comme danser papa na nga boy habite yo fo comme nganga ya orchestre niama yo na banani baleka na ba valeur na banani ba privé na nga o banani ba dollar ba gejo star nga na yebi ba mise orchestre yo na yebi yo wapi yo na bi nganga ba pichu kimana ba Tony Nambrozo biso na yebi yo niama lexi na skati vidéo j'ai la bouche top tia moi no ma beano bota mama po mama bota ba ne belé mais oza mona tokonga po mama boya raté mama moi non o bota tata na zaka muta pousse mama na yebi ko yo boya tata na ye yonga ke na kufa madesu tela vidéo expliquer chanter bodo bi akanga li soko ne na o asumbela ga shit po baninga ba mo so ameli shit abimisi milenga ya kuma ko sumba shit tina masoko tina sena e oyoki ça c'est la reine des rangs osana na ngate de mama ngeso mene na dégager na tongo mene na dégager beauté ya sa maquillage talanga bien ka rouge à lèvres mene na dégager ça veut dibine l'autre mi kinza na vase oyoki isoko potini yama ebemba mama na oni makufa kuna na ngubela ndaka na ba masangu ebemba tata no sika kufa na cimetière kuna na ba madeso ale ebemba famille no mobimba Zidane yo tout fina oni yama ebemba mama na yo fingela nga tata na mo sanga ba panga nanga bibemba ba mama na bino ne ba tapas na famille ba Zidane ba tapas ni yama yo utaka province yo mo na Paris yo nganga mo be fo chéri na ndenga mketo ngam konza ba mama fimbu wana kekele beta ka bana na yo chaque jour na mobali na yo fimbu na kekele wana et là tu as quelqu'un maman kokolo wana eko beta au moins comment beta frappe en plus on met tali vidéo déjà la bouche tu so ba tali ma bia ba zoomer pour ce c'est quoi yo pourquoi pour ce quoi osana mkola blanc qu'est-ce que qui rend mkola blanc mkolo msusu wana mkolo ya o msoza na gisasa famille taralisme tandogi famille ba jeune talent mo boy bibembe na bango nyama ba salope ya ka su répondre nga dans ce là kablo makona nga yebsanga tout ça na souci tout ça nzoto ba ko salo tatouage na makolo yo nebiso faut luka percer faut luka méniser ya percer yo nzoto po na batuka basala biso ba tatouage tonga go buka na mutona o pese kando aussi c'est le commerce na ye il faut luka percer méniser so ça en plus tatouage na nzoto ni o sala yebsanga na nzoto ni o sala nzoto na makasi lokali benda de wa pièce nzoto wana e bembe no ni ya mobile ne lo mabelo ka téléphone ndako lo ka fixe bana ba ono so lo mabelo ka ba prise yo finga bo finga bana ngati no tika bino na zongi na rando ya mabe ya mbaloyo o tie o fingi to fingi yo ku so nje ko lo bato ba dego za ndako no twebi bana no bota ba dega to kenda bino na ba police na ba plainte ngana bino to kende ngaza na mkanda na poto na banga rate famille takaliza porta ki plainte convocation ya knesen to so longo na ba discipline na bokanga na prison bibemba ba mama na bino Zidane nyama mi pese be komba Zidane loko akalo se sila nyama franchement mo akala sila nyama mbongo azanga valeur ba Zidane loko salito loko ba salela nyama minu mabelo wa 1000 patsa za ba ntama kole belé minu mabe ko finga nga sute mama ya ko tela nga video ebisa zoba ya mwana na salito bota zelo mabe na ba tena tambola pe na journée na mo iska ba tambola ndene lo mabe na tambola matabina ba metro sa pe musala oh non sa patron no ba okanga société lu kona yo fo chéri nyama mama ko tela nga video pa zoba Zidane yana na tangi na kombo na epo nene mabaya leke na vie nene mabaya leke na vie na dini babwa leke na vie ba danseuse union so wana ba Karine Mbala ba leke na vie oze lote ko
olinga kuto oswana olinga na fula opoza nganga sina fula ekoki te sanda ndombele ekoki te okutila nga papa nga na buzoba ta statut pa papa nga za na poto yoza azo polo sa mabele kuna o mususu na tata na nyama vex tata ne muso bota na moyindo yo pe nyama vex na otinda pe mutu lisusu tila npa na musika tata na vana na njili kuna na kati kuna na za na secret yo nyama vex ba okuzela nga tata na bino pe nga vana na njili ba réponse na bino c'est la reine des randos ba okuzela nga ba rêve donc ba tata na bino de ba vanda na njili kuna abota na moyindo ofio sala ka théâtre oyebiti na yebi abota na tous les dossiers abotana moyindo ba okisala ba émission. On comprend? Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.